sila chan atling chang cha kan chan kan thok na lai atha tuk mini ado tuk mi ni le chan sung loi zong pathian ni dam nak he lam kan throi kan jang fai ni hen ni anun nak pek tiang in kan do tu kan pathian amin chu Thawngtha din ko se ni hin kan ni kan chan khu hi a te dawe kam phale chan an man nak le vai te si cha kan du ning in a chok khomi a chok kan chok kholo a phale te atim pi tha than ding in tim tu na kha si chiu te ka khan kan chan a det khod deu cha khan arwal ja kan thiam ko ti kha am subika van chim ta ka du kampum ko nak cha Bible ka bun rel lai chu sorry kan falal har hoi tu le ram thok cham tu ding kha chung kai ding kan som ha chun kan chan kha kan mal kan chan ning ten a chang ten kan mal chan ning ten dir kho kan zom lai kai ma tho ti lawin kan pum ko nak cha Bible ka thim mi gun rel lai asina in zot na ka in mi chu kan mani kan rak in ha mi kha si ngan fa na ka tur mi chu kan mani kan rak tur ha mi kha si tem nak in mi chu pathian ni achungwa dan tat nak atun tarmi asiti in kan rak ru ajung zal siman selo ma a in chu kan sual ronga raksi tuk nak huwa chu kan thatlo ronga raksi a in mi dan tat nak in luat nak kan hui an tuk nak volin dam nak kan hu atu chu cham nak chan slai atlakan cham nala Hallelujah, hallelujah. Trong nông liang an de ka pathian boy pa. Ni min thiang hi Thawngtha dim ko se boy pa ka ni long to ke. Ni boy pa pathian blei chung mi vel e. Boy pa sol nak chung kham o ka boy pa. Thi nak fa nak na tur nak ni. Boy pa phil lo na boy pa cham tok jong ni hin. Dam la lo den boy pa kan phani. Mo pathian atu chan zong a hin boy pa hi kan biak in thiang a hin mo ka pathian nam hai ka kun in thla kan cham than mo pathian boy pa nang ma kan in som boy pa nang ma kan in ong mo pathian afak bek mi thi nak tor in nun nak bek in ne the sen chan nak thei boy pa pathian fiang chin le tok chin la kau chin in kan thei kho nak ha ding cha boy pa pathian ni thong chu bia thiang kan thei lai ding mi se se na la thiang kan sak lai ding mi vel te se se na sina thaja kan cham lai ding mi vel te se se hallelujah boy pa nang mani thut chwa kan pek pek ko lo na fa le vel te ni boy pa pathian nang ma le ya thok deu le sang deu la kau deu boy pa kar kan than kho na kha ding cha him kan chan kan nun na kan zai zong te boy pa nang ma do ko thiak abuin kham tu boy pa ji shu me ne sina lom na khe thla kan cham ka pathian tu zan le zan ama Thawngtha kho de nge zan cha chan chung le kan pe tu kan biang me kan pthi man Thawngtha ko se tu zan a chung na der kho mi kan di la kan den ha lai pathian Thawngtha nang thla sak ti ding kan som tha
天心啊，流音跟Thawngtha，发那里不放我梦，我那应该弄的。天心了他怎么西发我那个安山土ôi khó xây là mù mờ cần ngày chết là ta Giêsu天心了他怎么让你流离跟西旧梦感觉卡里多巴啊送你跟康苦西苏Chim aku dinalang ang polan hangam na kan hulay ka. Kasabihan tunhalay. Chum aron zel bailam kalyan naksiko sep katharaw Vanceu kwa yung day nagpan ko sep patyan tu fa bailam Vai
lùng đầy nạc phan câu xe vai lâm bong in càng hà lại dùng lệ roa chan nạc he bun đô bê ca phan hàn tiang đi baran suy qua chu vai lâm ca liên nạc si câu xe ca tha rao văn chung khoa lùng đầy nạc phan câu xe. Hello. Tu bentukin solo sakho tu dingin ren tum tu ko hoile pastor chong lung lam tak tam pi ke ngai ti kha masa bi ka ban chim ta ka du chon e ka hen khibot tum pyak dingin sha thong ni lung sao ten ak tum pyak cha jong tam pi ka lom pathian krefa bu cha mang chin ko se e atui ka sak phading mi he adot nak cham kho selo ti mi hla slai 2022 ke mani kan boi pa jesu ni ka rivalam chunga an kan tlan nak mi adot nak ka ban thei huin ka phot mi hla se e he sak ding adot nak cham kho selo tim sila chan tôi kanun chan ahin e kri dot nào thei lâu in ni tin chan ka rat man ton ta thian dot nào thei lâu in amin sel mi thiri le nom nang in mo kan chan sung kan man ton e hoi dot na mo dot mi nu le pa u le nau tha te in na ruat bal mo soal na vial te hi kritisen in na kan tlan na adot na cham kho asi lo kan soal ngai chi bu in ma sin panau si dung tu hoi đốt năng lại cây ba thiên kham na cần châu tạc mô thiên long in ca ông bu in amma sin kal hau si kan tua ser na ruathan in asin a ku bi in mi thi he
tla za cham na u si mo dot mi nu le pa u le nau tha te in na ruat bal mo kan sual na vial te hi sen ina kan tlan na adot na cham ko asilo kan soi ngay chi bu in ma sin panau si dot minu pa zum tu kan si kan ti pa thian dot na kan thai tak mo kan swal na ngay chi bu in zing nu sin thla za cham bu in kan sual nak thiri apor tu fa nau kalri vai lam chung a nang le kei cha nun na a pe mo dot mi nu le pa u le na te ina ruat bal mo kan sual na vial te hi kriti sen ina kan tlan na adot na cham ko asilo kan suai ngay chi bu ma sin pan nau si kalri mai lam chung a nang le kei cha nun nang a pe kalri mai lam chung a nang le kei cha nun nang a pe kami kabila taksan se hakan cham halai pathian kan ni vial te kan pa kan alom namin kan in thang that miswal vial te kan cha a anun nak uilo te in kan boy pani kalri vai lam ta naka anun nak alau i atisen kan cha thet i swal ngai thiam na kan hu na atu bantuk ni sung loi ruan nol nak le phit lo nak cha ti in Good Friday chan han nak program hi kumpi kum khat chung a zum tu mi fan hani kan ngai mi nian si hi ni la chan zong hi boy pakan pathian nang ma jang fa vel ngai nak thong in nakan phak ter hi vel na falen hani nabiak in thiang lim chunga nang ma thang that coding in le sina lop nak bia chim coding in le nakan dot nak athar rot nol than ding in chan sung lo chan thana kan pek cha kan lom tuk namin kan in thang that kan di lakhi boy pa kan pathian miswal kan si athar in boy pa kan pathian kan ni vial te ni hin kan ma ai a kan boy pa thi ti hi fiang ten kan pep i
จุนบอยปากันประเทศกันมาไอตุกหัวอีกันมาไออะนิงจะหัวอีกันมาไออะอนุนนักอเปกอธิเซนอเขตีที่เซนทองอินกันนิเทียมเจ้าตรกันสีอเวลไงนักทองอินฟ้ากันสีเราเจ้าตุกันสีอตากันสีอมีกันสีอเตเตกันสีที่ฮีกันหัลโคนักดิงอาหินนิหินซุนกันมันมิจานฮีโซโซเซลาอินเทียงทราวอินกันทินลงจงเพ็บนักรักันจางฟ้าโลนังมากันอินทั้งชัดนักทากันจำนักทองชากันไทยดิ่งมีเลกันไงมีเวลเตกันจานมันนักฮีอัธรินบอยปากันประเทศนังมาให้กันในนักเลทาจางกันหลักนักเลได้นักลบนักลวดนักกันเฟียนนักอาจารย์โคนักหลายทัวกันจวดเปียกรำโซโกตีฮีมาสบิกะนสินะทากันจำบอยปากันประเทศมีเวลเตนิหินกันดีลักนิหินคริที่นักกันทีเวอีอโททานนักกันโททานเวทีฮีเฟียงเตนกันเปี่ยมโคนักดิ่งจงนังนี้บอยปากันประเทียนกันถิ่นลงละกันนุนรำอาหินเรียนจวนล้อไทยจิงกิบตุอีโททานจิงเตียงกันผักติกจงอาหินสุลำไงเตนกันจานกันมันอีจุติจุนโททานกันบอยปาจิสุคริเฮสวลนักจงอินกันโททานในดินนักกันนุนอีจุติจุนโททานนุนเจ้าตุกันสีโคนักดิ่งเตียงจงอินนี่หินชุนิกันจานมันนักเวลเตหินังมานีครัวกันจวบเปียกรำโกติฮีนสินะทารินทากันจำอินีอาหินบอยปากันประเทียนทินลงเลยกับเป็นเต็มตนมีเวลเตนิลวดนักกันหุโคนักไลกันจางฝากโกจนบอยปาปุ่มสลายกับจงอินดำโลนักเลจดฝานักนี่เต็มตนมีเวลเตนหาจงนี่ลวดนักดำนักหลบนักกันหุโคนักไลกันจางฝากโกนี่หินชุนาหินสิจงเลียวมินหากันหอยเลหาหนุ่มอันนี้จะจงทากันจำนี่หินแทงเตียหินอันตุกนามาอันกันดำจังตีฮีนไทยตรนาอีจนบอยปากันประเทียนสิจงริมริมาจนสิบอยเสียมาเต็มหังอินเลอันไอดินมีสิลายหังอินดำนักลวดนักอันหุติกาบอยปาทองเอ็นซีตีขาเฟียงตีอินอันจุบนักทองอินนังมาสินาลบนักเบียชิมินเตเตนสิโคนักลิงซงโซฟักมีเวลเตสิจงมีเวลเตกันอุกันนาวนาจะทากันจำบอยปากันประเทียนจะลองสิโลอินนิหินเนียหินทองชงมีนามีตั้มเปียนกันชินมีพุนลักจงอินอันจูเวลเตนหาจงนี่คริไวลามาอธินิจูกันลวดนิสิติขาฟยังเตนอันหัลอิจุติจุนอันปุ่มลวดริลามันเสลออันทินลงอันทราวเห็นมีลวดอันสีฮีอันหัลขอนักดิ่งจงเทียงทราวอินเวลียงกายฮาโลทินลงเลยอินโซลทนนะเครียงจงอินลวดนักลบนักอันหุลองเสลออินอันปุ่มริมจงอินลวดนักลบนักอันหุขอนักไลอันจะทากันจำนี่หินนี่สารรัลรวงบอยปารัลจามินุมอีไอออกดินออกจะชำมินุมอีนี่ละปวนเฟดไอออกบอยปาจะชำมินุมมีเวลเตนหาจาจงทากันจำอันดีลักษณะนังมาได้นักนังอำลบนักเสลอจุดที่จนบอยปากันประเทียนฮิกันบอยปาจีสุคริที่นักอินตักษาทินลงทราวลวดนักอมูมีกันสีนักขาอันนุนนักเฟียงเตนลังตรีจุดที่จุนบอยปากันประเทียนนังมามินอินลุงทินได้นักนังอำนักลุงลบนักลวดนักลบนักอันหูยันปุ่มจงอินลวดนักลบนักอันหูโคนักไหลจงในสีนักทากันจำบอยปากันประเทียนโคลจงลำลีเวลเตกันนิสินะตุบันตุกินจานมังโคโลมินหาจาจงทากันจำอันอันกัลนักเจียวปีนฮาโลบอยปากันประเทียนมาได้นักนังลบนักนรมเจียวนาอีนี่คัดอาจารย์ทินที่กะจุนกันนิสินะลุงลมเตลดำเตนรักรวยนาอีมันคัดเตะนังมากันินทั้งชัดดิฉันโคนักไหลจงนังมาได้นักลบนักอันจงโกเสติจงนสินะทากันจำ
boi pa kan pathian atu lewa hin CE kan fnu kan fa palen ha zong indoor camp an to leu ti si nangma ni hin tiang pin ha cha kan lom tu zan le chan an man nak ding se se thai jing chan an man nak ding te zong vial te na kuta kanin pek i sia ma te zong na man na chon pek tu zong na man na i kan fnu kan fa pa vial te hi nangma betak chunga an lu kho nak dinga le an hri an ram chunga hin nangma nalu i nangma kha fektin anin zumi anin thai anin ngak kho nak ding cha zonga thua na kan chu piak ri ding na sina tha kan cham to than jing zonga ti pil ing ding min ha kan fa le num chon ha vial te zong an tim lap nak chunga hen an nun naka tharawen bia chim lo ki tho than jing theng ti a ti pil an nin ti ka hin ti nak than khur chung in a thau tu boy pa he kan ni chunun thar nak a kan thau chang ti an hal nak dinga ti pil in nak program kan tu ding mi vial te zong hi nang ma ni thua na chu i kro har in na sun par nak ta kan thop nak ding zonga kan du i kini chan a nang ma tho than chan kan han mi vial te zong sung loi te in la sul lam ngai ten kan man ri kho nak lai kan chan vial te zong na ku ta kan in pe atang ri mi kan chan chunga nang ni kan pi lo na sal pa mang in na bia kan sina hon tha than ko te zong vial te nang ma du nak bang sko se kan boy pa Jesu min lop nak tha kan cham kan pathian amen nihin nizan lei chan zonga ama Thawngtha thom kho dingin boipa ne chan tha kan pek cha kan biak mi kan bethiam min tang tham ko se tu zan le ke ma zong ha Thawngtha chim nak chan ka ven hu kho cha ka lom tok ta ka ven chim ta ka du e tu zan le Thawngtha ka chim ti ka marang hol te tlom pal te ka ven chim chi te lai aruang cho kan naw le thai jing tipil ing ding an un pa cha khan thuk do in chim ka du cha an ma jong thuk do ne fian kho nak cha dinga marang hol kha ka vantal pa te lai tia nula panan sina khan chim sa ka du ka chim theu ton ban tokin generation panga khri fa bu kha da ti mi kan se kan du ning kan hu ning thil tam pi kha dang cha khan chan nga ti mi khri fa bu kan cha cha ruazia thiam hau si te jong kha nol le som kan van du na kan naw le te pil ing ding vial te kha thai jing 9:30 no Sunday 9:30 akhan biakna nan phan lai tia som kan du na for those of you who are going to be baptized be here by 9:30 a.m. on Sunday and bring extra clothes and a towel tu zan lai Thawngtha chim ding ka hun tim mi chu Jesu Christ ni vailam chunga adong nak big bia pasari achimi in kan shom na lai I will be preaching about 7 statements that Jesus has spoke on the cross. The 7 statements on the cross. Jesu Christu nang malakai ma kan suaronga vailama tha ase chu tha aselio tu chua sham aselio vailama thai aselio I bia phunra achimi chung tam pi kan in tam pi kan naka rian tuan lai tia zum nak ngai cha tu zan chana tu kan ro tu zan lai cham chu kan ro tin ha lai apakhat naka chon Luka Thawngtha dal kulle dal thum nak chang som thum le chang li nak khana se the first statement that Jesus spoke on the cross is on Luke chapter 23 verse 34 Jisu ni atimi chu athoi kapa ngai thiam na antu ami hi zai asiti ok an hello tia ate
Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Jesus of violent to what Thai si achim sami chu kapa ngai thiam na antu ami he zaida asi tikha an ngalowe te Jisu ni hibia achim te ka hen directly in achim no mi na cho rom ra ka pone Jisu apuan chu an khe game ichal naka gambling ichal naka anman Chlong slow in Rome ra ka pon hani Jisu chu an ni so an mo chet Chlong slow ni apong ni thai me mi misual mi pa zong ni Jisu Christ chu ani so Chlong slow in frasi min hala sedusi min hala phung bia chon biak tu na Jisu Christ Violent hiding in no acho tu min na zone kan Jisu Christu an zotika an mochiet an niso an nek an zomtai semeselo boy Jisu ni chu amu ko na natin atimi chu kapa ngai thiam na zaicha zaida an tu ti an halowe ate kan biang mi kan pete min tang tham ko se Chutluki ashem chuma mina minung na cha zo na amo chet tok mi asoisel tok mi minung na chu azo na teka Huat nak mit pakat manatalaw Zang fa nak mit long tese Jesus was on the cross and he was looking down from the cross and he see the Roman soldiers were gambling from his clothing and the other criminals were mocking him and the religious leader were blaspheming him. The crowd, they were laughing at him. But Jesus, he looked at them with merciful heart. This is the beauty of the gospel. This is the beauty of the love of God. He sees sinners, but he looked at them with a gracious, unconditional love. Just look in ane soko mina zay are lo mina chu dot nak lung thin te ha zo na. Chubantuk dot nak chu khoka da kan vamu tin ha. Pundang kan chim sia chan Jisu Christ ne nang mala kai ma zong hi Rom dal nga na chang ri ta kan humi chu mesual bi kan seliu chana kan cha a athi Jisu Christ athi nak yo mi thlam Vanceu than man lo alun chiami kum thong hnia vailam atha asi semeselo nang mala kai ma cha ni fitin te se Kan sual bik liu chan Pathian sitia kan ngat lo liu chan zong wa akan do zong zal tu chu kan boy pa Jisu Christ min tang thas ko se dot ok a ho lo mi nang ma la kai ma kan cha vam boy fa pa Messiah chu vailam chunga tha ase This is the beauty of the gospel. No matter how sinful you are, the love of God is bigger than your sin. Zaitluk man in misua se ko man lo pathian dot nak chu na sual nak nakin angan daw. Paninak, the second statement that Jesus spoke on the cross is it in Matthew da kuladal riatnak chang somli le chang rukna ka Matthew chapter 27 verse 46 Jisune timicho Suimalam pathum tlok akhin Jisu chu awe Eli lama sabachthani ate asulam chu kapathian
zai chada an nakakaltak ti ise my God why have you forsaken me this is what Jesus spoke on the cross he has sam da kuldal ni naka mukho se sam da kuldal ni nak ta kha jisu ni tling dinga hi bia hi achimi zong ase hi bia achim nak he theologian tampi ne an chimi cho jisu ni ata abuin othang buin boipa kapathian zerunga da nakakaltak ti achimi aruang chu hi si ti ante mi chu jisu Christ chu nang malakai ma kan sual nak vil te Allah ki vailam chunga akhan chi te ka pa pathian athiang tuk mi sun pa naka khat mi sual nak zemen ngelo mi athiang lim tuk mi ading tuk mi pathian ni amu te ka chu vailam chungi kan sual nak akhan chi akhan chantlom palte akal tak chung tia hu anti chu boy pani chan sham thok ti in pa pathian fa pa jisu thiang thrau chu mun khate umjung za men si a than ballo men se semelo jisu khrini misual kan cha a kan sual nak vil te ka vailam chunga akhan chi chan ti longa khan pa pathian ne fa pa chu akal tak chan to ti akal tak mi se ti theologian na ni an chi mi cha se sa Jisu Christ ni minung kan suanak vil te kha a in mi arit tok seng shan chan sham thok an chan dong tiang chu chan te long chu pa pathian ne fa pa akal tak nak si tia ante chu pathian biatlin nak cha dinga Jisu jong ni achim mi se apathum naka achimi luka Thawngtha dal gula dal thom nak chang som lile chang thom naka achimi cho misual pasina Jisu ne chimi ase hi kan chim ni na paradise keima sina nom lai ate luka Thawngtha dal gula dal thom nak chang som li le chang thum nak chang som thum le chang sui na ko hon riam han lai mo chang som thum le chang ruk nakin raka pol zong ni khan an ne soi an hun noi misur hang thur kha an pe ki chuda siang prang na sia chun hi i kham kun ngat anti alu chung i an tial mi bia chu hi chuda siang parang chu asi ti asi Jisu Christ valam chung an tara khan alu chung ha hi chuda siang parang chu asi tia an tial piak an khan piak chuka i a thai ve mi misual pakhat ni chun Jisu chu ani so i Messiah chu ni sikun lo mo nangma chu i kham lo kan ni zong kan kham vengat tia ati semenselo adang pakhat ni khan amo chedi chu pa chu pathian na ti lo mo hi ka hin chun bekhia na akhat mi toya kan semenselo kan ni cha i bekhia na kan tua mi chu amman mi ase je cha tia kan tua mi ronga kan mu ok asmi kha kan mu semenselo ani hi chu that lo nak zai man atu alo tia ati chun Jisu chu athoi Jisu siang parang in naratika kapil te la tia ati Jisu ni chun mahi kan chim ni na paradise ke ma sena no lai ate chathiang kan mi boi pan sun panak chau ko sa Jesus said to one of the criminal, he said to him, I tell you the truth.
today you will be with me in paradise. Bitak kan chim. La hon chen ma hi kan chim tia kanan les men salam ra hon chen bitak kan chim te se. Bitak kan chim nin kai ma he paradise kan lai. Tia ate. Rome chen liwa kan pastor te jong le tam pian kan John piak. Tam pi evangelist jong le an kan John piak. Rome chen liwa vailam chungin ta mi chu thlai mi na minung chu apakhat naka rom chauza adau tu minung kha an thlai na rom chauza adau tu po an thlai na apni naka rapist mi atlai she mi heti bentuk mi lai nong mi heti bentuk mi fear Mitalo, miswal laka miswal big long ki vailam chunga thai ase. Chutika hi Jisu Christ apong kami menung apong imenung an thai mi na panhi chu chubantok menung chen si ti hi fiang te mko ase. Valai ta fungin valai menung ni kan mko to kan thei ko to kin kan mani kan ta ko mi miswal lak aswal big tia Vata ko mi in aswal big mi menung ken vesina. In the days of Jesus, the Roman soldier, they only crucify one of the most wanted criminal. Someone who's like rapist, a murderer, a thief, or insurrectionists, the people who fight against the Romans. By reading the history, we know by fact that both of the criminal, they were both one of the most wanted criminals. But Jesus said to one guy, "Today you would be with me in paradise." And my brother and sister, I want to tell you again, as I have talked to you guys in our previous class, your past doesn't define who you are. Because when you accept Jesus as your Lord and Savior, you are new. Can I have amen? Thank you. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, the old is gone, the new has come. He is a new creation. No matter how sinful you are, no matter how bad you are, no matter how even though you might hate yourself, but if you have Jesus in you, everything about you is new. Your heart is new, your mind is new, your body is new. Everything about you is new. Can I have an amen again? Miswal pasas Yesu ne nihina kay maha paradise akanum layate. Vanceu kakai teka ton kudu bikin pacho kay su Peter salo Peter na kut ka sama kan don telai ato fong ha lam kal tu pol kan mu telai pol na jong kan mu ten halai siang parang David le Abraham ten ha jong kan mu ten halai semen salo kay ni ton kudu big mi hi pa hese anun chunga bikan phan ban lo sual nak long te tu mi pa mi fear lai nong asimi pa dan tat oka tha oka atlak mi pa ton lai ka ngai ibik bia ka halding mi cho katilai
Aku upa kay machu nang bandu korak silo kang hak chikate Sunday school kakai Krifa abua music nakarak tum music nakarak tier praise and worship nakarak sa Sunday school sia siama nakatuan chero cheka pung mante ka pe nula pa chim ka ngai katilai akatiding mis afiang tok ai kanau nang ma na tu asarong hi van chung na kai lo he Jisu Christ thong na sia tilai kam biam ka pathian min tang tham ko se kan ma kan tu asarong asalo Christ thong long na se You cannot achieve salvation through your work. That nak in van kam nak mukho salo. Paul lam kal tu Paul ni that nak in Farasi raksiliwa that nak in van chung kaya atim. Kam nak mu ya atim. Semasa Philippi kan real te ka atimi chu vial te cha pok polong long te sie te. Benjamin mi pun kasi Frasi mi kasi Mithiang mi kasi Chon nak ngai mi pa kasi Bible angal mi pa kasi Semesolo pathian kham nak ha ta tika chu vial te cha pok polong long te sie te kan ma tu asan nak kham nak mu kho salo Jisu Christ thong long long ne se chu cha chun pe misual tok minu Mary Magdalene jong ne mithar ka siti achim kho nak si cho lam ko tu ngan pre choha ngan pre di tha oka lung in che oka anak shwemi misual nu jong ne kham nak thok tha chim ngam si cho Samaria mi nu jong ne kham nak thong tha chim ngam si cho lam ko tu poten thiam jong ne lai no rak si pa jong ne kham nak thong tha chim ngam si cho nang wala ke ma jong ne Kri thong chen pe biang kan phak ngam me tha kan cham me boi pa kan thang tha de lom ten kan nun ngam nak si cho kam ma tu asar nak pakhan lang tu chun cha na tu zan lai cha nu la pa jong tha jang pe kan du na ho alun che mi na sual nak atu le na sual nak ma le na sual ding velte Kri ni vailam cho akhan chi di chang Kri chunga mi thar ne se Korin kot ni nak angan panga melisri itial te ulo korin kot ni nak angan panga melisri mezai mane Kri he ape te ka chun mithar ase anuning thun velte alodi ama chu sar mithar ase alon chemi kan nu ko ma kan naw nu te pakhat kani tong nge amazon hi kachim ko matia ka halchang ka atate kha a testimony ka mission na chim ko we ka te kumlei rukte nu ase akong lam akachim te ka hin ke ma jong far nu nge we mi kis te ka kangai kholo ka chal lo ka tap Malaysia tampir kom tisi apu pane arak tua sual ama apu bapak ne US empire anin ummi menung thane thalawin tu ari hoi chunu te jakani mu ama lama thri ok nek ok wakhat ok hi asi achat athilo bleach coloro ka ding lai ka thi lai te coloro ading nge athi lo si zonga emergency aphan because si thalo wild and in chung mi civil te alak dil ai si zonga tharuk rongom anun nak boy pa ne la helo nun na du ti lo chunu he chun kani tong nge anun na akasim tika kangai kho baklo ka chat lo seven selo Jisu Christ Thawngtha anga te ka chunu cho Christ fa bua praise and worship free to achang than boi ba me je thak thas ko se Christ
Thawngtha long ni hin mi tharakan sarkho zaitluk manin aswal ko mi menung zongkha zaitluk manin malama a chau hlang ti lo mi menung zongkha boi pa ne kan lungthin a thar than lungthin tharakan pek than chatluk dot nak san chu cha chun kanaw la te na kai kanaw la umi vel te peti building ding min ha zong kha you parents they don't have money that they can give you. They don't have all the riches, all the material things in the world that they can inherit you or give you. But they know that one thing they know that one thing that can give you eternal life is in Jesus Christ. Brothers and sisters, you might not have the riches, the material things, but if you have Christ, you have everything. In Christ there is hope. In Christ you are new. In Christ you are forgiven. In Christ you are loved. In Christ you are free. In Christ you are called children of God, sons and daughters of God. Can I have amen? Nununan pa na ni tangkaro nan vui khon ha lai lo in lo than nan vui khon ha lai lo motor tha thil tha nan vui khon ha lai lo rovi bia ne anan ngai kho mi na chi bia long se khri thong tha long se ne cha tia khri thong tha chan zai zong viel de tling de nun nak sualam afiang khri na ngai lo chan nun nak sualam pak palong se ko lai tulio mano tam pi na kamu na kangai chia tok mi chi he se ke su anu pia wak ngai ti lai tai pia ne pi ka thi te lai atimi menung na vale diriam na ka vakal ta lai ka va tu ta na lai ki ka nom din huwa ka diriam din huwa so ka tu ate lai ti mi menung na ka pu na ken kangai chia tok ke zong kan college kai ve mix te kaima thi rong menung la atu le college kai me menung na tam pi kha American culture kan dilai cho tu lioi vavai beach pong na vakali bara zoo na vadine night club na vakali merang pa he merang nu va du ki khol vatlo ne lan ngai varu ai Facebook le Instagram na va post thon ngai varu mi menung ki kan tam ngai chak kangai chia ngai US kan pak chen kan thau siang na cha kan thiam ko men lai na thiam nak ne kham nak an pe lai lo navale na num ngai ko men lai chu na num nak chakhat chan te salai ka zong mano umin ha zong kana ku na tam pi kan vin hu na Solomon siang porang pa hi zai zong vial ta ngai tu se vale chung chola wa ngai di nepi manja sri lang ngai chu pa de timi chu zai zong vial te he pok polong si he te kriti da long ke ma jong chakhat ti chu banduk nuam nak chu kara kolve karu athan te ka ngai chi nak atla tha sam pe kan du na chu banduk rak tu abine sia sun kristen ra chang boi pa ne na suana ngai thiam chu banduk atu ami hoi lokom na ngai sin an cha tha cham piak na pakhat mo mi het Sunday jong ka chim de lai ka ti nain tu zana ka chim ko lai research ka tu alang mange ke matin minung ka nget lang mang nai kan khri fa bu chung se Indiana chung ka nget lang mang nai kan ma lai mi society kan ma lai mi khri fa bu jong ipum du lem lo ki marang lai sina ka he pum lai ti bentuk ki dang lai do ka pum lai kin lai mi po chu an tau lo tuk lai mi po chu an khuti tuk ti ru anak lungput ngai mi minung na ki an tlau nak ram thok bak se an tlau di kai chim du mi chu ka bia ko hun pial sual
khri long he nun nak thar kan mu khong khri long a hin lop nak nu mo alun chian mi na pass velte atulun na ton mi mai le na ton lai ding ve te khri chonga chon athar ase apali na ka khri ne chimi luka Thawngtha da kul dal thum chen thiam chang somli le chang ruk na ka khana chem jisu chu othang pin awi kapa nakut chonga kathrau kha kachia tia ati Father, into your hands I commit my spirit. Jesus is willingly giving up his soul into the Father's hands, indicating that he was about to die and that God has accepted his sacrifice. He offered up himself to God willingly, and God has accepted his sacrifice. Kapa nakut chunga katharau kha kachi ati du mine ati chunalang tarmi chu Jisu Christ ni ama lung thau tin dot nak tin akan kham nak akan tlan nak apek nak chu papa thien ne chaulan chu cha katharau kapa nakut chung kan pek ati nak se Sam da sumtum na dal khatna ka chahi din ati marang hol ka van re lai in you Lord I have taken refuge let me never be put to shame deliver me in your righteousness turn your ear to me come quickly to my rescue be my rock of refuge a strong fortress to save me since you are the rock and my fortress For the sake of your name, lead me and guide me. Keep me from the trap that's set for me. For you are my refuge. Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. David ne arak chimi kha Jisu ni akhul than mi achim than mi ase apanga nak Johan Thawngtha dal le kwa nak kularuk kulasri na khan Jisu ni achim mi se chuka I anu le ado tu zu tu na andir ko kha avan mu na I anu chu Jisu nu Mary kha se kanu ka khan nafapa a kha tia ahunti anus azul tu chohan le hoila pola kha han an adot mi azul tu zong chu ka khan nanu kha tia ahun tive chu chan thok chun zu tu ni chun Jisu chu a inna a ter chohan kha achim du mi se chohan Jisu ni anu kha hi ka hen fa mate azu tu na ka atmi na cho hi ka hen nanu chu me ti ati thana vailam chungwa khen chi simi Jisu ni zaituganda in chung kha abipit na kha hun langtar zaituganda falani nu le kan dot na ding asi pa le kan upat na ding asin na kai ka zon hun langtar Jisu ne anu zon ro na in chung khar zon ro na hun lang tar mi ka se nupi ne thi thlan wa nang I hlan po chu nanu le na pa khutang no kum som li zon se khoko kum som thum no se khoko nang mate in chung khar na dir hlan po chu nanu le na pa thi throi nak tang no ding se Bible chanliu achun nula pa zone nu pila pasal ko piak so arranged marriage long te so chitlokin chun nula pa non rak ngai
kum le ret katling chang ko lakhat katling chang college kadi chang ren katron chang kadu ni bo ko om lai na ti sia chun na tlaw nak from thok se. You are under your parents' authority until you are married. You can be 30 years old, you can be 40 years old. But when you start your own family, that's when you are free. That's when you have your own authority. Can I have amen? Kenapa tu ke amen thatu ke? Nulan pan chim nangai lai mo. Nula pa dot na ding la an chim ngai ding la upa na ding Bible la tam to kan mu Jesus Christ rim zoni anun na kan musak vailam chunga ta asi athi laya anu adot na ka hon lang ta kahin meno velten ha ka chim tham ka du ko chua mu na du sia chen nu na pa do na upat na boy pa na dot nak boy pa na ti za nak chu nan nu le na pa na dot nak na upat na kalang sa. If you want to please God, if you want to obey God, love your parents and obey them, for that's what God wants us to do. God wants us to obey and love our parents. This is what frustrated me the most. When I see a kid that doesn't know how to appreciate and very hard-headed, and when he comes home, he yell at his parents, and he doesn't obey them. He locked himself in the room and he doesn't care anything. He curses his parents, and he doesn't know how to appreciate what his mom and his dad has gone through. They became a burden to the parents. Achancana haksia kalung afak tok mi cho hakchinan falana ni upadzia zon an thiam nalo an duning boy an tin ha renan tuan nak nula pa na ni renan tuan ni nan ret thai nan dot nak na zon mu thiam lo an duning bon an dumi pon en hal anen hau na ina khala anil shani an dumi po thilan tu mi ka mu te ka kin kangai achia ngai ve je chatia ke ma zong fa ka van ngai ka se ka zetlu kun da falan an dot na ti ke kangal nula pa ne dot tuk mi fa ni ti num te kan zetuk na lung fa si ti kha kon ngal ve te ka nan cha lung re thai nak pe tu an se chu cha chun now lan ha kain manovil te na we got to love our parents. You know, our parents, they work 40, 50, 60 hours a week. They do packing, picking, stove. A lot of your dads, they live heavy stuff, 8 hours, 10 hours a day. Only 2 or 1 break in one day. They are exhausted. They are getting old, but they work so hard so they can provide for you. Back in Burma, most of our parents were uneducated because they don't have the chance. They work in a farm. They go through so many things. And that's why we have to love them extra. We have to obey them extra. Obey and love your parents because that's what God wants us to do. Think like this, okay? What if my dad or mom died today? What would I be? Think about it. Nunu na pa ni tunia an liam tak na sa zetin na umlay rotman. Nula pa ngay hala zetin na umlay rotman. Know how to appreciate your mom and your dad.
And number 6, aparuk nak Jisu ni chimmi. Johan Thawngtha dalhe kuana kulariat nak. I am thirsty. Kati ahal ate. Sam somruk la pakuana kulakhat na kha ahun tlinter du mi se. Sam kulen hi na changlenga nak jong kha ahun tlinter du mi se. Sam kulen hi nak changlenga nak je hitin ate. Kahram chu leidip ro in a ro. Kalai chu kadang chung lei a aban leidip laki hung thi ding a nakakal tak. Sam somruk la paku kulakhat na karol atam te ka siavai tu an kapek kati ahal te ka tithur an kadin Jisu Kha rom ra kapone tithur an din na kha rakchim chungchang mi ka hun lang tar du mi se Jisu an nek an mo chiat mualam phau zen re lo simensolo kan cha dot nak la zon ro anak te anun nak apek pasri nak last Johan Thawngtha dalhe kuanak changkul nak Jisu ne hitinati it is finished alim chang ate Jisu ne masur zu thur chu avan dobi alim chang tia ati chu alu akuni athi Jesus' last words was this. It is finished. His last words meant that his suffering was over. The whole work of his Father has given to him to do, which was to preach the gospel, work miracles, and obtain eternal salvation for his people was done, was accomplished, was fulfilled, and the debt of sin was paid. Can I have amen? Jisu ni alim changate. Papa thian ni rian akhin mi misual tlandinga Thawngtha chim dinga khro har thil tu adinga le kan ma vial te tlandinga akhin mi rian chu alim chang Papa thian ni achau han chang chu cha alim chang ate kan bi kan mi kan pathian min tang tham ko se it is finished. My brother and sister, those of you who want to get baptized, that is the greatest news as a pastor. And I think all of our pastors would say the same. Especially our senior pastor, he would be really joyful. That is the purpose of this church. We want all young people, the Generation Z, to accept Jesus as your Lord and Savior and come to Him and live for Him. And when you come to Him, when you live for Him, that is the greatest news that a pastor can hear. And I'm really thankful for that. Tulio kan naule chan Generation Z Paul Gen Z Paul chan karu atika hen ke chunula pan ha kalung reke athai ngai ngai tampi jong ka chim theu ton tu jong ka chim ni ko lai kan naule po tu chan kan naule po chu number 1 an I nak khanin an tlaw khau an cell phone an zomi TV nen tlaw khau nula pa he ani hlat chen lang mang kan ma chanpo millennial chanpo he thongkha zakwa somriat la somkwa kar achuak mi pol he man hin kan naw le kan throi khor in ha kum thong ni nu le achuak mi kan naw la pol he marang ne chun Gen Z an tipi na chi e chun ha kong rot te ka hin atu le vale chung thil sining zo te ka hin an cha hin dai thlan ok
kan thalo atu liu kan chau za labang ne chun LGBTQIA+ atan tuk liu siko tu liu kan chau za thil sining rot ka zaida ding zaida man ti minakin an ma du mi angkal pi ka atu ahin California ahin kan nalapol he nu asmine pa si na thlan adu si achun California akala chun ala kainan thlan biak lai nu la pa min san tu jong halo free tin thlan biak ko se insurance on len biak di lai state tam pine chu an chol han chang kan naw le elementary siang kai min han zong what is your pronouns yan an hal ma sana namin ho da sa ti hal hana zeden au nu ti mo kan au lai mo pa ti mo kan au lai mo nu dok pa dok ti mo kan au lai mo nu zong na si pa zong na si ti mo kan au lai mo zeden kan au lai te khan an hal ma sana I am bisexual I'm a man I'm a boy I'm they I have to study day I don't know how they consider themselves they sim tiam ti lo ka so dai ka sien ti mi ka fiang kho bak lo ka far nu na ka chim haw lai chau khat chu ke ma chu mi pa khat long mi tam pi ka sien ti so atu ni hen nu ka se ko tha jing pa ka se ko a tha jing nu ka se ko ti mi jong kha anum chu chana anung mi anse Jisu Christ Thawngtha da ti lo achun nu la pa na kan naw le zon rot kong rot te ka hen ro chan na kam lo tu san chan som kan du ko na tu ten Good Friday tu ten Christ tho than jing a hen kan in chong kharin kan sual phong than naw se kan ti kan som phong naw se Christ chong a mi thar kan si di Kri long hi kan charu chan om na kha in chong kharan thajang ipe tha naw solo funu fa pa I chon piak naw solo nu la pa jong I do tha naw se nang mani na ka do rong kan do thawen na ka do lo rong kan do lo ti silowen Kri ni akan do rong tu I do ko naw se Kri ni akan do rong tu ngai thiam ko naw se Kri chong an sei kan sei jong vel te che ko na se ti kan som na Thawngtha kan rom mi boi pa ne sun pa nak cha kan man pia ko se Swal tian tiam mi sin a khan na kal chang mo a thin swal tian nak na mu mo Jisu vel khatling te in na zum chang mo a thin swal tian nak na mu mo All right sum a thin nang ma swal tian nak na mu chang mo na thi rao na hang wang a tiang chang mo a thin swal tian nak na mu mo ni fa de in Jisu sina na kal mo a thin na swal na wang mu mo vai lam ta ing mi kha na nga chan mo a thin swal tian nak na mu mo boy Jisu a thin nang ma swal tian nak na mu chang mo da tharak puan ho ra bang a tiang chang mo a thin swal tian nak na mu mo kham boy tum te ga na lung a
chiang lai mo a thin na sual na wa mu mom na tharau van chung lu ga na tin mo a thin sual thian nak na mu mo boy sisu a thin nang ma sual thian nak na mu chang mo na tharau puan ho ra bang a thiang chang mo a thin sual thian nak na mu mo na sual nak na ne mi puan kha lo chang to a thin na sual nak ba thian to a thiang lo mi cha nun nak ti a luang a thin sual thian nak na mu mo boy jisu a thin nang ma sual thian nak na mu chang mo na tharau puan ho ra bang a thiang chang mo a thin sual thian nak na mu mo boy pa nang mani nakan do nakan zang fa dam nak nakan pe ki boy pa tu zonga kan cha na in nak le na tuar nak ro than bu in na fa le hi zathi na biang thianga kan nak phan khoi boy pa nang ma kan thang that kho cha boy pa kan lom tuk namin thang thas ko se na Thawngtha zong boy pa na kan thom cha kan lom angai tu thei tu vial te kan cha tharau tha jang lam akan musak tu akan pi tu si kho na nga thlo kan chuap yak kau tia zang fa kan hal tu zan laya boy pa thang that ding in rak rai boy pa thang that e dot na kan cha in tu nak arot than buin pathian sun par na pe mi zum tu urnaw nan di lak chunga kan pa pathian dot na Fapa Jesu Krivel ngay nak le thiang thrau pilam soi nak su tu in zungzal tiang hun cham chin ko se amen.